kwahamba ke isikhathi I think uJune wango 2024 ngoJune wango 2024 waqala ubaba uNtando wangikhulumela isitori esingasizwe kwakungabo 80 wathi ubaba uNtando siyashada into enjalo ithini waqala ngadideka ke manje ukuthi siyashada yini yona leyo kushada ngahamba vuka ekseni ngakusasa ngamphendula vuka ekseni ngakusasa ngaye emsebenzini ngiyababuka abazali benza yonke lento abayenzayo nje iyangilema abazali kanti banje umthetho wabo ngiyeke ngifike enkonzweni livele ke ithuba ngifakaze ngisho cha ngusiphiwa kaNtanda umgqibelo njoba ngifakaza ngiphuma izolo ejele ngiphume ngoFriday ngiyacabanga ukuthi abaningi bayizwa nje ngencwadi uyena kusiphiwa kaNtanda lo ngasingefakaza ke abazalwane bangipha imali bangipha into zokugqoka ngoba ngangena lutho nje ngihluphekile ngaphezulu nalabo bazali bagcina sebengasa understand ukuthi yini le ngiyifihlayo ngivikela laba abazalwane bebethe bazongiboleka isound ukuthi bangaveli beyabantu ababi bazalwane ngithi abazalwane sebengijikele benze nje ngizangitshele umuntu kuze kube namhlanje ukuthi bangijikelile abazalwane uyedwa umuntu engangiconsent ngaye umfundisi wabo ngoba wayephakathi nendawo wathi ikomiti lingitshele kahle lathi ngeke likwazi ukukunikeza and izinto zobe bazoyisebenzisa umzalwane wayezonginikeza isound. Fix Haven connects you with trusted plumbers, electricians, cleaners, and more right when you need them. Simply download the app, find reliable professionals near you, and get the job done right at the first time. And if you are a skilled professional looking for work, download Fix Haven Pro on the app stores, use the code CHRIS26 for a discount, and start getting jobs today. Go to the description and find their link there or on our first comment. Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on Southern Canberra, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. I do one story at the time and one testimony at the time. Shout out to Fix Haven for sponsoring this episode. We highly appreciate it. If you are a plumber or a handyman looking for a job, now is your time. Just go to your internet and type Fix Haven and download the app. And also make sure that you put the promo code CHRIS26. Then you start getting job. They will make sure that you get jobs. So go to our description and get the link as well as on our first comment. So thank you so much to Fix Haven. We highly appreciate it. James, are we on grace? We on grace. We on grace. Studio sakho sihle. Yabona uphethe abantu abahle. Umfundisi wethu. Mina nje ufuna ukuqala ubaba uNtanda. Ngimqala ngani namuhle kanje. Uyambona muhle. Wena khuluma nobaba uNtanda. Hayi baba uNtanda hayi. Lesuthu le ngathi izomela isale. Yomzalwane ungibolekile. Khona kayi. Ayisali isuthu baba uNtanda. Bese usiyahamba ke baba uNtanda. Ngomzalwane uzoyifuna mangiqeda. Tata mkhonyana wemkhonyana kade olobona uGanda wamntanda so inkosi imbiza umkhonyana wakhululeka ngiyashadisa akhululeka ngiyashadisa kade olobona inkosi imbiza umkhonyana wenhleleyo mkhonyana thene ixesha mkhonyana hayi ixesha lika Yesu hayi ixesha lika Thixo. Siyabonga mkhonyana siyabonga baba uNtanda siyakubingelela sicela ukuthi namhlanje introduce studio ngoba siyabonga introduce kahle uNtanda awuyenze nje kahle angibingelele bafowethu bonke la studio ngibingelele abazalwane bonke emakhaya egameni lika Jesu ngiyabonga mina ngiyaziwa ke ngoba uNtanda kaMusiphiwe ngiyajabula namhlanje ngihamba ke nonkosikazi wami uMazondo cabanga ukuthi abanye baba nenhlanhla ukumbona abanye abamazi abanye baba nenhlanhla mangifikile emabandleni bambone abanye abakaze bamuzwe futhi esho lutho kokunye abanye bakubamuzwa ngoba uyakhonza ngimnika ithuba la samba khona so ke namhlanje ngihamba naye it's a special day namhlanje ngifuna ukuzoletha umlayezo ngempilo yethu ukuthi sinesikhathi esincane sihlangene sishadile
ngishade sengikhulile ngeminyaka asinasikhathi eside kodwa ufike wangijoyina ngenhlanhla nina ningazi yena engakafika empilweni yami inselelo noma izimpi zobizo noma inhlupheko zobizo ufike wayijoyina ikhona ingxenye yalento esizoyixoxa namhlanje emthintayo ngithe ngicela ngiphelezele ngithanda ukuxoxa khona because kwesinye isikhathi mawuxoxa ngohambo lwakho abantu baye bathi asimazi unkosikazi wakho asinashoyo ukuthi yonke lento oyishoyo injalo na kodwa namhlanje ngifisa ukuxoxa nje ngohambo lwami nezinhlupheko zobizo hayi ukubizwa kwami ukuthi kube njani mangibizwa kodwa sengikhona efieldini nezinhlupheko zobizo ile ngxenye nje ngifisa ukuxoxa ngayo namhlanje singathathi isikhathi eside bese siyagodwa siyaxolisa nje besisendleleni ngoba sinemsebenzi eminingana inkosi esinikeza ukuyenza kungakho sifika nje lechinyana ngoba siphuthuma kodwa iqiniso ukuthi besikulangazelele ukuzoyixoxa le ndaba thanda nje ngingakamniki unkosikazi wami ithuba ukusho ukuthi siyabonga kakhulu ngeplatform yenu ukusiboleka ukuthi siyisebenzise ukudlulisa umlayezo asikaze sibe nemali esike sayikhokha sifikela ekhaya sayisebenzisa mahala kwasilekelela akusikhuliselanga izinamba zabantu abasilandelayo because asinabalandeli into esenzekile sifinyelele kalula kubazalwane abaningi ngoba sinabo abalandeli thina sinabazalwane so abalandela benu nina njengoba nisebenza nisestudio thina ke sifinyelele kalula kubazalwane ngenxa yenu sithanda ukubonga lokho kusenze kwalula safinyelela kubazalwane abakude nabaseduze ngenxa yini okwesibili ngiyathanda ukubonga ukuthi imedia ibe nomsebenzi omkhulu kakhulu ewenzile kuivangeli ilixovile ivangeli yaphinde futhi yasiza ukuthi laziwe iqiniso ngalo ilixovile kwelinye side ilixovile ivangeli yaphinde futhi yenza ukuthi iqiniso laziwe njengoba linjalo silekelelwe yimedia ukuthi uNkulunkulu azifulela ukuthi size kini mina nje ngiyazikhumbula ukuthi ngoqala la ekhaya ukuthi kufika umzalwane ngiyanazi ngisadila nalabafana beno screw yeah so okwaqala ngami ukufika umzalwane la ekhaya balandela ke nabanye abafikile ukuthi sedlulisa umlayezo noma ethi akudluliswe ngayiphi indlela kodwa bonke babezodlulisa umlayezo siyambonga uNkulunkulu ngalelo thuba elinjalo sesihambile ibanga kunencwadi nje ngiyilibele ngenxa yokuthi siyaphithizele ngiyibhalile ekhuluma ngobizo lwami seyaphuma ke yatholakala nje abazalwane bayithola akusile iBhayibheli incwadi exoxa ngohambo lwami nokubizwa kwami uNkulunkulu kungekudala ngizobhala upart 2 khuluma ngenhlopheko zobizo yazo ngitanda nje sorongene emntonyeni yes yabona nami ngiyacabanga yabo nami ngivukela ngama memories for the first time saqala ukubona kudala yeah ufika kusenzima so yes. I'm like actually vele une story sakho like sinzima yes so ngoba ukhuluma nami ngiyewitness ukuthi yeah phela lento sayibona kudala yeah ngempela yabona uNkulunkulu abantu mabengambona abambona yes yabo anginike unkosikazi wami abingelele mhlawumbe sizongena yeah oh my cousins yeah it's like ngiyabingelela abazalwane bonke abakhona e-studio ngiyabingelela nabazalwane endaweni ezahlukene abasibukele into esizele namhlanje ukuzothula obufakazi bokuthi inkosi isithathe kuphi yasibeka kuphi mhlambe kwezinye izinto esindlule kuzo kube umusa kaNkulunkulu ngoba kuyenzeka uhamba endleleni ungaliqondi uhambo ukuthi luya kuphi kodwa kukhona la inkosi esuka kusakhona ilokho nje sizokuchera namhlanje kanye nani nezwi lenkosi elingaphakathi kithi nokufisa futhi ukudlulisela kwabanye abantu ukuthi yebo ukubizwa kuyinto enzima kuyinto engekho lula kodwa ibiza ukuphila komuntu ibiza ukuyinikela ngokuphelele enkosini kodwa awukwazi ke ukulamukela kalulu bizo ungayidelanga wena
okubalekile ukuyidela. Siyabonga ke nangemedia ukuthi sifuna uma sibukele lapha kwimedia sifunda izinto eziningi, ezinye ziyasilekelela, ezinye ziyasakha, ezinye ubona ukuthi hayi le bekungamelanga ngiyithathe ngoba ohambeni lami izongilimaza. Ingakho siyasithi imedia iyakha iphinde futhi kwesinye isikhathi ibhidlize, kodwa okubalekile ukuthi sifinyelele la esiphokophele khona noma la esifisa ukuya khona. Sizoshare nje umlayezo kanye nani egameni lenkosi. Sengikhohle ukuzethula. Yeah. Okhulumayo uMamthiyane wakwaNtanda. Amen. Mama Mthiyane, ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngani uma sengiyaphazamisana. Uphazamisa. Yeah, but ngifuna because isikaba wabuNtanda ngizothi sengimazi isikhathi eside. Ngifuna nje ukukhuluma nawe ukuthi wadibana mhlawumbe usummarize ukudibana kwakho noBabuNtanda yini yakwenza wamthanda. Ngeqiniso angazi ukuthi ngingakwazi ukuphendula lo mbuzo wakho. Ngiphendukile ke ngathi mangisindiswa ngamukela uJesu, ngahamba kohambeni lwami lokukholwa. Sahlangana noBabuNtanda, waba nje umzalwane. Ngangakaze ke kodwa empilweni yami ngikumenshine ukuthi ngingashada noBabuNtanda. Ngangakaze futhi ngimbone njengomyeni. If naye izokhumbula ngangimbiza ngobaba ngoba futhi ngangitshela ukuthi imdala kakhulu nje kunami ngendlela ebengimhlonipha ngakhona. Empeleni angazi ukuthi ngakuchazela ngithini Chris. Hayi siluhambo siyabazalwane nje sonke, sikhonze emabandleni ahlukene. Okay. Enebandla lakhe nami nginebandla lami. Sihlangane nje ngokuchera izwi naseyinkonzweni ezahlukene. Uma ngabe sihlangana mhlambe kukhona la asuke emenywe khona, especially mayemenywe ngasempumalanga, bekangazisa ukuthi ngiya ngasempumalanga, ngiya enkonzweni mhlambe nawe uma ukhona ngaya ke. Sinalobo budlelwane nje bokukholwa. Kwahamba ke isikhathi I think uJune wango 2024. NgoJune wango 2024 waqala uBabuNtanda wangikhulumela istory singasizwe. If kwakungabo 80 wathi uBabuNtanda siyashada. Into enjalo ithini? Waqala ngadideka ke manje ukuthi siyashada yini yona le ukushada. Hayi ngahamba vuka ekseni ngakusasa ngamphendula, vuka ekseni ngakusasa ngaya emsebenzini. Ngabuya emsebenzini ngathola imessage ku WhatsApp, hayibo angidlali bo, sengicela ukuya kumfundisi. Hayi ngingalithatheli enhloko. Ngezwe sengibizwa umfundisi uNdlovu ke esengibiza ke sethi ke singayothandaza usethola udouble kanje. Kodwa nje eqinisweni ngangakaze ngimagine ngishade noBabuNtanda, futhi ngangakaze ngimbuke ngeso lokumthanda ukuthi ke kwenzakalani ke. Emva kwalokho kwabe sekuyashadwa Chris, lokho nje ngakutshela khona. Kwaphela kanjalo kwaba mnandi. Nanokuthi sifuna ngisu-encourage abantu ukuthi kunjani ukushada umzalwane. Abo sisibethu babhekile njengamanje, abanye bayitshethe hayi mina ngishada umzalwane ini uyahlupha mhlawumbe kanjani umzalwane uzolokho ethi engiforced ukwenza izinto ezinye. Wena like yini into oyithanda ngokuthi ushade umuntu omzalwane? Angithi ke uma sihamba ngendlela eyodwa kulula la sihlangana khona nezimpi, sibe nendlela yokwazi ukuthi sindlula kanjani kuzo. Ngoba uma especially uma umzalwane, ngizokhuluma ngokuba umzalwane, ngeke ngikhulume ngomuntu ongakholwa. Uma umzalwane uzoshada nomuntu ongakholwa noma eningavumelani naye endleleni, akuzoba lula ngoba omunye
uzoba nendlela yakhe nomunye unendlela yakhe uthola ukuthi lezi indlela seziyashayisana kanti uma nihamba ngeindlela eyodwa niyakwazi ukunderstandana nala kufika khona izimo enibona kahle ukuthi la ngeke sindlule noma as-understand la kodwa kufika isikhathi la sinihlala khona phansi nikwazi ukuyihandlisha ngendlela efanele nigcine nikwazile ukudlula kuzo. Mama ngiyabonga kakhulu bamntanda sibele ko awuyifake ngalendlela ade ufuna ukuyifaka ngayo siqhubeke kahle ngabe ngifuna nje ukukhuluma nomama kancane but yeah so but ngifike futhi usaba ukukutshela ukuthi kahle kahle vela akazi ukuthi ushade kanjani bantu wenza njani ngoba ngeqiniso uma ukhuluma ngomshado wethu akekho umuntu ongakutshela into ayiyona straight ukuthi kwenzekeni makuzoshada mina wayengasekho umuntu engangicabanga ukuthi ngingashada naye because indlela ekwakwenza ngangilimele ngakhona ngangilimele angisho njalo nje ithi ngangilimele mhlawumbe kuzovela masiqhubeka uma ngisanda ukubuya ejele abazalwane bangithathela phezulu bonke angisho njalo nje ithi abazalwane bangithathela phezulu bangijabulele bandleni engangifikela kulo ngafikela ebandleni mangicabanga membership it goes to 5,000 makuhlangana ama branch nje wonke ngendlela engababona ngayo ngafikela econferenceini ngelanga engafika ngalo ngayokhonza ngafike nje ngazethula ngingenalutho yabona uma uyiveza kubantu ukuthi hawunalutho uphelele nje ngangibuye ejele nginalelo bhluko engangithengelwe lona neshirt nezicathulo ezinhle ngingenalutho angikhulumi kuyokufasa uthayi ngangazi ukuthi uthayi ufaswa mase kubhekephi ngoba kwakonakele nje thathelwa phezulu abazalwane bejatshuliswa ukubona umuntu ekholwe ebuye ejele ephendukile ekholwa ngathandwa ngalendlela abazalwane khumbula ukuthi ifast what you call ubufakazi kwakuthula ubufakazi ngalelo langa ntambama ngangena equeueini yayinabantu ababengacela ku30 but bangidlulisa abantu bangibeka phambili ukuthi ngithola ithuba lokufakaza elenele ngoba ngase ngiyithulile mina ukuthi ngosiphiwo kaNtanda ngeke nganibhalela incwadi ngisejele bazalwane ngangikhuza nabantu abasha ngisejele ngithi ningadlali ngevangeli mina ngiyayisola ukuthi ukuba ivangela ngizange ngigange ngale ematendeni ngijike khona ngajolela khona ngenza yonke imikhuba kukhe engakwenzanga ngiyayisola ukuthi kube ngakholwa ngabazange ngibesejele ngoba ivangeli laliyongilekelela ukuqonda indlela efanele ngiphile ngalo thumelelo obabi incwadi kakhulu abantu besilisa ibone ngangibathumelela incwadi ngibakhuza ngithi ningadlali ngoNkulunkulu ngoba niyoyisola ngelinye ilanga manje nadlala ngoNkulunkulu so ngangixoxa lezo zinto ngibathumelela incwadi so loyo muntu babengakaze bambone babezwa nje makufunda incwadi zabo I remember elinye iphoyisa nje lomzalwane ejele langitshela ukuthi the last letter engangibhalela abazalwane kwakuthandazwa kukhalwa ngomlayezo engangubhale khona ngibathumelele wona. Now comes to the point ke manje ukuthi sengifika live ke ngizokhonza nabo sebeyangibona ngiyazethula ke uya kusiphiwo kaNtanda okay ngibuyele emuva kancane la enkonzweni la ngangiyakhona kuseplazini you can mhlambe drive from la uku 2 kilometers before uyofika or 3 kilometers ngiyacabanga before uyofika khona so fanele mangehle emgwaqweni uye Vryheid bese ngima la ngilinde imoto engenayo bhe ukuthi ke ngangigqoke ngendlela ekhombisayo ukuthi angiyena umzalwane ngigqokile ibhluko lami nje ngifase eThayi anginabhayibheli ngiyimina yes awuyibhayibheli nginangifaka isikhwameni ngiyimina ngifaka ijazi lamakhaza nje elikhulu uma ungangibona nabazalwane abazamba bagqoka kahle baba abantu abanjani so uma ungangibona ukuthi akuyena umzalwane so ngibamisa ke abazalwane bayajika ngemoto bayangena baye eplazini enkonzweni akekho ngimelayo bangishiya badlula abanye nabanye ngaze ngabona into ezonginceda ngikhiphe iBhayibheli ngiliphathe ngesandla kuze bangimele ngathi ngakhipha iBhayibheli nje imoto eyaqhamuka emva ukuthi ngikhiphe nje iBhayibheli yama yangithatha sahamba ngisaya enkonzweni inhliziyo yami langazelela ukukhonza ngoba okokuqala ngizohlangana nalabazalwane ngiyabazi ngibabonele ekudeni ngakasondeli kubona ngakafiki kubo sengiyakholwa manje sengiseduze nabo kuzoba okokuqala ngilangazelela inkonzo ngalendlela ukuthi ngifuna nje ngathi ngithola into engisheshisayo ingiphuthumise enkonzweni ngiyababuka abazalwane benza yonke lento abayenzayo nje iyangilema abazalwane kanti babanje umthetho wabo ngiyeke ngifike enkonzweni livele ke ithuba ngifakaze ngisho cha ngosiphiwo kaNtanda umgqibelo njoba ngifakaza ngiphuma izolo ejele ngiphume ngoFriday
ngiyacabanga ukuthi abaningi bayizwa nje ngencwadi uyena kusiphiwe kwaNtanda lo ngasingefakaza ke abazalwane bangipha imali bangipha into zokugqoka ngoba ngangena lutho nje ngihluphekile bangiphatha kahle ngaze nganikwa into yokulala ngangiphethe ushekers ngenkonzweni akhumbula ukuthi into engangizogeza ngazo zazi kushekers ngoba isikhwama ngangena sikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu lento engishoyo ukuthi even ekhaya uma ngiqeda ukukhumula impahla ngabuya ngaze ejele ngangenanga ngisho uphaca engawugqoka nje ekhaya ukuthi uya relax angithi yabona manje ufuna ugqoka uphaca ukhipha isicathulo ngangiphelele nje ngiyimini konke ngakuphiwa abazalwane enkonzweni kwamnandi ngesikhathi ngifakaza ke ntambama bahlehla abanye abantu abazange basafakaza ngoba angazi kwenzakalani kafakaza emva kwalokho ngikhuluma nje inhliziyo yami ukuthi ngiphile kanjani ngilenzeni ivangeli kwenzekeni ngezwe nje sekukhalwe enkonzweni saguqa ke sonke sathandazwa phela kanjani indaba ukuthi bafakaza abantu now kuhamba isikhathi kwanomshado la eGoli eFosloras omunye wobaba owayekhona equeuini yalaba bezofakaza akabangisafakaza uthi maye ngixoxela umoya ingcwele wathi sekwenele ingabe nisafakaza useyangithola ke uthi mayexoxa nami ngangifuna le ekhaya ukuxoxa nawe ithuba ngilitholanga manje kunento engifuna ukuyixoxa nawe bese yabona nje uyakwazi ukuphapha nje ubona umzalwane wakini kumnandi nixoxa hayi sabe baba hamba isixoxe ngicela ukuthi nje uxoxe into esimple abe sethi ngesikhathi ufakaza enhlizweni yami kwaba khona into ethi ufune ngixoxe nawe uthi mayise ngitshela ke ngifuna ukukutshela ukuthi laba abantu ababekushayela izandla ngaleli yalanga bethu uNkulunkulu sizoNkulunkulu uzobulawa yibone ekukholweni nangumzalwane engivula amanye amehlo manje kwenzakalani hayi bese kufanele siphumeke impela phakathi kwabo ngoba i-serious lento esixoxayo abesethi uzobulawa yibe ekukholweni laba nje bebekushayela izandla namhla futhi usufe ekukholweni yobubulawa yibo mase kuthiwa sewuyafa ekukholweni hayi ngifuna ukuyilalela le nkulumo nginambithisisa ukuthi ithini le ndaba abesethi mina kumfundisi wethu osiphethe kunabantu abebemfonela bemtshela ukuthi ngiyaphinga uthi bamfonela kaningi engazike yena ukuthi bafonela umfundisi omkhulu bamtshela uyaphinga uthi there was a day la ehleli khona nomfundisi omkhulu behleli boyi2 kanje kwafona umuntu wathi baba nangu umfundisi usibanibani uyaqhubeka nalemkhuba akha yenza yokukhohlakala nangu nomfazi womuntu uthi wasethi umfundisi omkhulu uphi wathi nangu baba bahleli nomfundisi omkhulu njobe bexoxa kanje lo fonayo njobe ethi nangu uyaphinga la uthi besethi kumfundisi omkhulu kimi wena mfana uyakholwa we sengikubonile ukuthi uyakholwa lento kade ngiyilindile lo muntu ofonayo akaqala ukungifonela ade aqala ukufona ngawe ukuthi uyaphinga njengoba sihleli nawe sobabili kanje uphinga endaweni ethize la ekubona khona athi ke labo bantu laba babekushayela izandla yibo futhi abazokubulala and ngiyithathe ke manje serious kodwa angithi angikaze ngibone kwenzeka then ngizo experience ukuhamba kwesikhathi fast forward kube nonyaka ngazi if I'm not making mistake it's 22 or 23 around there what December thina siba nomhlangano wa December kuyozila ukudla sihambe siyokhonza sonke singabe bikho emakhaya ithi ngipakisha impahla zami kunqabe kimi ukuthi ngihambe bekhona umuntu othi nje ungayi emhlanganweni hayi for the first time mina imhlangano ngiyihamba yonke akwenzeki ingayimhla ningayizwakele language engithi kusemhlangano thina sonke sesithi emhlanganweni so suke senkonzweni hayi kulo mhlangano wa December akuvume ngiyi qoka iPVT nje ngihlele embedeni ufuna ngabe ngiyapakisha ngiyaqoka ngiyahamba hayi kunqabi ntambama ngithi ngiyayizama futhi lento ukuthi hayimani ngifuna ukuhamba ngemhlanganweni kunqabe bear in mind ukuthi umhlangano uqala nge19 uphela nge31 zonke lensuku I try by means all ukuthi ngifuna ukuhamba kodwa akuvumi umama ongizala yazangibuza athi hayibo wendoda usuwile ekukholweni na kungaye enkonzweni thina sudla uChristmas nawe but ngiyamangala ukuthi ngathi sodla uChristmas nawe nama ngazi ukuthi kwenzakalani hayi ngihlala kuthiwa ngolunye angazi ukuthi iluphi usuku olunye lalezi insuku ekuhlalwa zona from 19 to 31 uthiwa ubaba umfundisi wethu omkhulu wasukuma wagibele epulpit ke nje kugcwele wathi niyamazi uNtanda bathi abazali yes yamazi uNtanda niyamazi uNtanda kuthiwa yebo ngicela nimqaphele mayefika emabandleni isigebengu somuntu uma efikile usuke ezokhuthuza abantu imali ezocela abantu imali nimqaphele kakhulu
wenza sengathi uzothandaza noma uzokhonza kanti uzofuna imali. Angikho ngisekhaya njengoba kwenzeka yonke lento. Ngizome yabo ukuze izokwenza sense kahle ngifuna ujaha ukushiya ezinye izinto. Ngicela ungene in details impela kuyo singamane siqhubeke nenye part. Okay. Ngesinye isikhathi. Alright. But ngicela ukuthi ungene ukhulume ngayo straight kahle. Yes. So uma umfundisi wami ke ngicela ukuthi umhlangano waso uzovalwa sewuyegcineni. Wama ke pulpit wathi bayamazi nontanda abazali bavuma bayangazi. Wasethi ucela bangiqaphele emabandleni emabranchini mangifika ukuthi ngiyingozi kangakanani abazali bangigade ngikhuthuza abantu imali. So uma ngifika emabandleni ngizokwenza lokho zokhuthuza abantu imali. Angazi lutho angekho ngisekhaya. Shaya 31 ngilele embhedeni abantu baqhumisa ama cricket angijwayele mina selonga ngaphenduka nje ekukholweni angiwathenga ama cricket ngisuke ngisenkonzweni nge31 for the first time angikho enkonzweni. Shaya 1 babuya abazalwane emhlanganweni ngabe nankinga ngisuke ekhaya ngibuye ngize eGoli fikela ngifike ngihlale hayi kungabi nankinga kushaya umhlangano waGudi ngihambe ngemhlanganweni kaGudi mangifika lapha abazalwane ngithi ngiyababuka ilo ngithi ngiyamxhawula yakekho umzalwane ongifunayo akekho umzalwane ofuna ukusondela nami ngithi ngibamba isandla kubazalwane hayi abazalwane ngibona ukuthi akusibona la bengibajwayele makukhulunywa ngendawo zokulala manje kulungiselelwe ukulala akusile indlela engangithathwe ngayo akhumbula ngifika ukuthi la ngithathelwe phezulu ngalungiselwa nendawo yokulala ngizolala la namhlanje ngiyazibona mani ukuthi hayi mani kathi khona into engekho right hayi kungabi nankinga kukhonzwe kushunyayelwe inhliziyo yami ifuna uNkulunkulu angifuni into eziningi makukhulunywa ngezwi likaNkulunkulu ngizwe ukuthi ngiyaphenduka ngaphakathi kimi makubizwa abantu abayinikela kuJesu ngiyayizwa into engisasele kuyo ukuthi lokhu mina ngakuphasa ekukholweni ngiyayiphendukela ngazani nalutho bese kuthi lapha ngo last day wephasika sekuzohanjwa ngeSunday ubaba umfundisi wethu omkhulu asukume athi ngicela bonke abefundisi bala ekhaya nabavakashile basukume bame ngeenyawo nami ngisukume ngime ngeenyawo I don't know angifuni ukuqambela umuntu omdala noma umuntu kaNkuluNkulu ngoba ngibona ama camera ngithi wabona mina waseshintsha indlela yiyona kodwa ke wasibuka ke wasibona sesimile wasethi baba le mali kaNkuluNkulu ezonikelwa ngoba kwakuzonikelwa kunikelelwa ingciko unomali ingceke ziyanikelelwa ke nikezwe umnikelo lokuthi zithola imali yokugeza insipho njalo njalo ukuthi iqhubeke ziyoshumayela sasizoqoqelwa kumnikelo sonke la abefundishe nje bonke baphuma ke abazalwane beyonikela ke amatafula ke kuyonikelwa nikelelwa thina ke njengengciko asethi le mali kaNkuluNkulu uma niyoganga ngayo izonidla la enhlizweni yami khona into ethi ngeke ngigange ngemali kaNkuluNkulu njengoba uNkulunkulu angithume eGauteng ngiyolenza iqiniso ngale mali uNkulunkulu asinikeza yona angifisi ngimangalele ngelinye ilanga bese kufika isikhathi ke sokuthi siyo dressa ke ematafuleni siyothatha lemnikelo sifakwe envelope sonke sifakelwe envelope nami ngifakeliwe uma ngithathe yami envelope ino 100 rand ngijabule iphuma kubazalwane moso bayangipha jabule inhlizweni yami bemnandi ngalo 100 rand fika isikhathi sokuthi sigibele siye emakhaya ngendlela enganginuka ngakhona ngangibona ngisho abafowethu abangabefundisa ukuthi abangemukele total the way nje kwenzeka ngakhona kodwa ke ukuthi angunderstand ukuthi kwenzakalani hayi sambe sibuyele emakhaya mangifika ekhaya ngithola ucingo fonela omunye umfundisi athi lo mfundisi kimi mfundisi ngithi yebo mfundisi cha ubaba kabanga nefe ha kwenze njani athi mayithi ubaba usho umfundisi wethu omkhulu ubaba unikeza abanye 2000 abanye banikeze ayibali imali abesethi yena umphe 800 ngithi hawu musu ukhaliswa yini ubaba ukuphe 800 mina unginike 100 rand izonento mina ngithola 100 rand abanye kuthiwa bathola 800 abanye bathola 2000 ngithi nikhaliswa ubala uphiwe 800 mina ngiphiwe 100 rand and I'm happy ngaloko because ivela kubantwana bakaNkuluNkulu angiboni iphutha kuleyo nto leyo ukuthi bangiphe 100 rand bese sihlukana that mfundisi kwakungomunye wabafowethu obehambe ngingcolisa yonke indawo la efika khona be ukuthi uthathelwe yamlayezo ovela kumfundisi omkhulu mangisukile la ekhaya kunebandla elibranch akithi eliseduze nami nasekhaya engiye ngithi mangisekhaya bese ngiyokhonza kulo ngithi ngiyafika kulona ngifike ngibone ukuthi angemukelekile ngibona indlela abazalwana bayiyo
intshumayelo noma izinto ezikhulunywayo kukhulunywa ngezigebengu eziqole emabandleni ezifike emabandleni. Nganaki mina ngijabula makhulunywa ngezigebengu because I was one of them angisesona. So ayikho into engisaba makhulunywa ngezigebengu, angikhuthuza umuntu ngiyayikholelwa ngikwenzile ngingakakholwa. Even now ikhona imali engisayibhadala engayithathela abantu engayithatha ngingakakholwa. Enganqoma ukuthi ngeze ngiyiqede enye it's close to 100,000. Ngibhadala nje ngayithatha ngingakakholwa. How mayiphuma inkonzo bese ngigitsheliswa umunye umzalo ngihambe naye. Or before that normally ebandleni angithi ukuthi uyi procedure bangangizwa kababazalwane, but normal uma kuvakasha umfundisi uvamisa ukuthatha ithuba ngithi alinikeze lo mfundisi ofikile. So athatha omunye umzalo nomshomelisi ngiyibuke nangendlela ngibuka ngayo ukuthi ikhona into ekhuluma kodwa ngingayiqondi ukuthi kusho mase ngibuyele ekhaya bese angixoxela ke lo mzalo nongigibelisile ukuthi hey mfundisi ngiyabona ukuthi awazi yini. Athi ngonyaka ophelile ngoDisemba ubaba wama lapha phezulu wachaza ukuthi uyisigebengu abazalwana abaqaphela. Hawu njani na angibalele ngayo tshontsha imali ebandleni lase Vryheid, ngayo khuthuza abazalwane base Scott, ngakhuthuza abazalwane base Maritzburg, which means ma 3 lama branch engakhuthuzile ngenhlanhla ngikhuluma phambi kwaMoya Ingcwele. Angikaze ngibe se Vryheid la kune branch la ngikhonza khona mina la bengumfundisi wakho, angikaze nginyathele kuze kube namhlanje ngaze nginyathele la ngikhuthuze khona imali ngikhuthuzela ngakaze ngibeke khona unyawo lwami. Laba baseScott bangi-invite ngayokhonza nabo bangipha 400 rand, then which means imali engabakhuthuza yona ilo 400 abanginikele la wona. Abasemarisburg bangipha 1100 ngivakashile, kusho ukuthi imali engabakhuthuza yona ile 1100. Angithi ke manje ngiyaqala ukuzwa lobuhlungu namhlanje ngibuye enkonzweni ngixoxelwa into eyenze ngonyaka odlule ukuthi bonke labazalwane ngithi bacela ku 5000 bangazi njengesigebengu. So angazi noma ngibuyele ngiyokhonza nabo ngomhlangano olandelayo, angazi noma ngingayi kuzomhlangano wabantu abasha ngoJune. Nangisendlini Moya Ingcwele ngitshela ukuthi hamba emhlanganweni ngiyobhekana nalabantu abangangemukeli. Hambe ke ngiyokhonza nabo ngifike umhlangano wawuzoqala Friday, mina ngafika Tuesday. Fica izalukwazi ziyathandaza zizila ukudla ikhulekela lenkonzo. Ngene phakathi kwezalukwazi ngicela ezalukwazi ngicela ukuthandaza nazo, ngicela zingikhulekele futhi ukuthi uNkulunkulu angisebenzise ngendlela afuna ngayo eGoli la ngikhona. Ngitho cha ziyathandaza phela izalukwazi ngitshele futhi ukukhulekela mfana mntanami uNkulunkulu uzokuthwala soba nawe emthandazweni zingikhulekele. Ngibe khona ke la kuyasetshenzwa ke la kwenziwa lokho yakwenziwa lokho kwenziwa lokho. But ngifuna ukuza ngo Saturday ekseni. Should joba mina ngifike eqala la kunendle ngilala kuyo nabanye abantu sifiwe. Friday bafika abantu abasha nobaba baqwale la sekufanele silale sibe baningi. Ngendlela yokuthi ngisho ukuganda la yayingekho indawo yokuhamba kwakulela umuntu. Mina ngileleke komunye umbhedo omncane. Ngivuke ngo2 ekseni ngiyolekela labazalwane babekela abazalwane amanzi phandle sibasela amanzi okugeza ukuthi abazalwane bazogeza ngiphandle. Around 6 or 6:30 fika umzalwane ngibasile lapha ya. Athi Ntanda sheshisa woza lapha endlini masinyane kwakunomunye ubaba ongambona nje ukuthi uma umklasa abantu abaklasa abantu edelelekile ngendlela agqoke ngayo ukuthi mina naye lento esibizelwa yona ngasifanele. Babe khona abanye abazalwane sasilele nabo abawothisha, abanye bamaphoyisa, abantu nje abasebenza kahle sasinabo la emlilweni ababizwanga. Kwabizwa mina nalowo mzalwane kuphela sabizelwe endlini. Mangifika lapha endlini wathi umzalwane waseThekwini ngifike la no 2000 rand wami. Lo 2000 rand wami ngilale nawo la kuyasa usekho. Ngicela ningibuyisele imali yami. Ngingaze ngikhipha isiqalekiso. La enhlizweni kumnandi angazi lutho because angibona nga 2000 rand angazi nokuthi kwenze ngithi ayimzalwane. Asikhulumeni singabazalwane. Mamzalwane elithathile ngephutha ngiyacela abazalwane akayibuyise lo mzalwane. Ngimbona ukuthi uyaqinisa impela ukuthi ithathwe la endlini. Lo muntu othathele 2000 rand yakhe akafuna uNkulunkulu azamqalekisa amenze enye into. Ngoba ugange endlini kaNkulunkulu. Khumbula ke mina kwasho umfundisi omkhulu ngiyisela. So lo mzalwane mayelahlekelwa u2000 rand ulale endlini eyodwa nami. Kwalahlekelwa u2000 rand. So mayongilanda emlilweni ulandisela elingafanele ukuthi lithathe lo 2000. Ngumfundisi njalo ngaleso sikhathi. But washo umfundisi omkhulu.
hayi ixoxeke le ndaba la endlini kubuzwe nabanye akekho oyitholayo bese kuthiwa sizothandaza uqalekiswe lo muntu othathe le mali ngoba akafuni ukuyikhipha makuthi nje kwaguqa athi umoya engcwele ngingathandazi ngayithandazeli lento eyenzakalayo ngivane ngingathandazi mangathandazwa kanjalo bese ngithi mina bazalwane into elula asiphenyani zonke impahla nezamani ngenzeka imistake ibe khona ngoba silele la sonke angithi imali manje ayibhekwa lo mzalwane athatha ibhluko lakhe elinye ade ligqoka izolo iphume lapho le 2000 rand ebhlukweni lakhe kade aligqoka izolo iphume lapho le 2000 rand ngizwe ukuthula enhlizweni ukuthi lo mzalwane uyitholile imali yakhe bese ngithi ngicela sithandaze sibonga uNkulunkulu ukuthi imali itholakele bese ngithi kulabo abanye abazalwane abazalwane ningalimali ubaba usemdala kungenzeka ukuthi wenze iphutha wayimisplace imali ngendlela angabonanga kusile iphutha lakhe ngicela sithandazeni bese sithandaza sibonga uNkulunkulu sihlukana ngibuyele futhi ngiyobasa umlilo ngiqhubeke ngithela abazalwane amanzi anginankinga kanti yonke lento isebenza phezulu kwale yanto eyishiwo ngami ukuthi ngumuntu onjani ngabi nankinga ngene inkonzo sikhonze kuthe emini yena lo olahlekelwe i2000 nafika ngifumbasise u50 rand ayingibonge thathe lo 50 rand kushaya isikhathi ukuthi ke ngesonto kugitshelwe kubuye kuziwe egoli ngangithi uma ukuhlonzwa kuthiwa yimini othathe le mali ngizoyiboleka kubazalwane ngizocela abazalwane bangiboleke ngiyikhokhe bese ngikhokha kancane ngoba ngiyazi ngempela ingqondo ingibuyela ukuhamba kwesikhathi ukuthi imali lapha ya umuntu othathe le mali bekuyimina so lo mzalwane ungilanda njengesela laba abanye ngeke abalande ngoba bayasebenza isela lithathe le mali yimina hayi qhubeka kukhonzwe uphela umhlangano ngibuye segoli buye kube nomunye umhlangano futhi ngiye kulo mhlangano bese ngiqondwa umunye umzalwane lo mhlangano athi mzalwane uyakholwa bese ngithi mina why usho njalo uthi ngiyakholwa athi sizathu sokuthi ngithi uyakholwa unesibindi ngendlela okwakhulunywa ngayo ngawe la ekhaya nendlela owaziwa ngayo mina ngiwuwe ngaba ngisezi ngaba ngilibhathi nje la ngithi ngizoyokhonzaphi ngoba mina ilona bandle engilaziyo ilona bandle engishunyezwa kulona ngizokhonza kulephi ngwala kukho la ngingaya khona kwenye indawo ngiphelele la so mangishiya abantwana baNkulunkulu ngizothi ngihambelana and imali angiyithathanga kumuntu so angazi mangathiwa ngiyahamba ngizobalekelana ngoba angenzanga lutho so yini ezongibalekisa ayixutshe kwekhonzwe phinde kube neminye imhlangano ngiyathende nje futhi yonke nje kahle kwahamba isikhathi ngamenywe eMaritzburg ngicela ukuthi ungiphe ithuba lento ngifuna ukuyixoxa ngoba ngifuna ukubasiza abazalwane abadlula kulento engidlule kuyo okay ngifuna ukubasiza abazalwane abadlula kulento engidlule kuyo ukuthi kunjani ukubizwa uNkulunkulu noma kunjani ukuba umntwana kaNkulunkulu ungakusho ngomlomo kufanele kuvele ngezenzo kwaba nomunye umhlangano kwakhonzwa futhi kwakuhle abazalwane bangitshela ngaqala le pain ukuyizwa yokutreatwa kabhlungu abafowethu mangize enkonzweni ngendlela okwenzeka ngakhona bakhona abasayida nami bakhona abathi akayenzanga lento noma singaxoxi kodwa ngiyazibona izenzo sekhona nasebefuna ukuphumela obala ukuthi hayi kodwa ayikholakala ukuthi uyenzile into enjeni uNkulunkulu wenze enye into before that uNkulunkulu wenze enye into ngimenye eMaritzburg kunomunye umama oyeshumayela i-close friend yami ngithanda kakhulu loyo mama uMtungwa yabo nje uke wadalela unkosikazi wami isikhwele kahle sisi nje kimi esiclose ngalendlela ukuthi sixoxa noma inini naye ngevangeli uclean impilo yakhe clean mina kwami mina naye singalala endlini eyodwa naye ngeke ngibe nenkinga clean impilo yakhe so wangimema ke ethi abangimeme eMaritzburg ngizoshumayela ngase ngiyayake angifika lapha ngashumayela day 1 day 2 ngo day 3 ngamiswa ukuthi ngishumayela kwafika nje omunye umama special wayebuya kwenye branch wathi leli satanist leli nelishumayelisayo anizwanga yini ubaba ukuthi utheni ngalesi sigebengu njoba nisishumayelisa la prepare ngizwe nje ukuthi intambama namhlanje futhi ngiyashumayela kuthi ngisathi ngiprepare nje kanjalo avana ngitshela umama uMtungu athi ngicela ukuthi namhlanje kuzoma mina akuzukuma wena ngithi mama akunankinga masiyolala kuxoxa umuntu kimi ngilele athi ubovuka ngo4 ushumayele njalo ngo4 o'clock ekseni wenza ama open air ngenza lokho ngavalwa ke intambama uthi ngishumayele
ngabona ukuthi abazalwane bonke njengoba bela abangemukeli njengamanje lo ngimemile wenza icala ngokungimema. There was a time sekufanele ngihambe azange banginike ngisho imali yokugibela ngaze ngayicela kubazalwane banginikeza u450 I think it was 450 Maritzburg for 2 weeks ngihleli nabo banginikeza lo 450 ngahayikha ke ngabuya ngezegoli. Ngabona ukuthi indlela engakhona hamba ngenye indlela. Alright, kwafanele kube nemvuselelo la eGoli engizoyenza. Laba bazalwane banamatende banezinto ngacela bangiboleka isound system, ngacela bangiboleka itende bathi feel free sizokuboleka lizofakwa ebhasini, Greyhound izokuphathela lona noma iClearline izokuphathela lona including nesound. Imvuselelo yayizoqala Sunday. Mina ngathola umlayezo ngihleli kamzalwane lapha emhlakeni sasidla sisetafuleni lo mzalwane nje mama khona eqeda kusiphakela nobaba kwakhe kwangena umlayezo othi mfowethu itende ngeke usalithola ngalishaya itafula lele engangihleli kulo ngoba ngaphakama ngendlela engajwayelekile ngithuka ukuthi imvuselelo iqala Sunday itende ngeke ngisalithola uThursday. Uma ufuna ukwenza imvuselelo itende lu40,000 ngenyanga. Isound ukuyiboleka kumuntu 500 a day. So yonke le mali ngeke ngize ngibe nayo. Bengithemba abazalwane ukuthi bazongiboleka. Ngasukuma lo baba wathi mfundisi kwenze njani ngathi nayi angazi kodwa kunombiko la ngithola ngisafuna ukuzwa kahle ngiphumela phandle ngasutha ukudla ngizange ngiqhubeke nokudla engangiphakelwe ngawo ngoba angazi itende ngizolithathaphi angazi isound ngizoyithathaphi uma kuthiwa njengamanje ngitshelwa ku Thursday imvuselo efuna iqale ngesonto angazi ngizokwenza njani. Ngake ngaphuma ngantanta bangibuza abazalwane ukuthi kwenzani ngathi hayi konke kuhamba kahle. Ngaphezulu nalabo bazalwane bagcina sebengasa understand ukuthi yini le ngiyifihlayo. Ngivikela laba bazalwane bebethe bazongiboleka isound ukuthi bangaveli beyabantu ababi kubazalwane. Ngithi abazalwane sebengijikele benze nje ngizangitshele umuntu kuze kube namhlanje ukuthi bangijikelile abazalwane. Uyedwa umuntu engangiconsent ngaye umfundisi wabo ngoba wayephakathi nendawo wathi ikomiti lingitshele kahle lathi ngeke likwazi ukukunikeza and izinto bazoyisebenzisa. Umzalwane wayezonginikeza isound wathi une-amp ipikha zikho. Ngikhuluma ngezipikha lezi engangikade ngishumayela kuzo njoba ngithi 2 weeks wonke ngangiseMaritzburg lezo kwakunezipikha kune-amp but mina mase ngikuboleka zazingasekho izipikha sekune-amp yodwa. Ngomgqibelo ngolesihlanu I think noma ngomgqibelo ekseni ngavuka ngathanda zathi inkosi angazi ukuthi ngenze njani. Khumbula ngelinye ilanga ukuthi ngake ngahlangana nomuntu eDenklom emisitende waseGhana. Ngathola ukuthi liyabahlula ukulimisa itende mina I'm used ekufakeni itende ngathi hawu nifaka itende ngama kick and bobos alifaka itende ngama kick and bobos lithanda ngifakela itende ngabenzela lavuka itende wasethi lo baba uhlala lapha ngamtshela ngihlala lapha wangithatha wangibeka ekhaya then we exchange ama numbers umoya ingcwele wangikhumbuza loyo muntu after a year ukuthi khumbula kunomuntu wahlangana naye angakuboleka itende ngamfonela wathi no iza kwami uzothatha isound I've got plenty wama system la ekhaya uzochoose oyithandayo. Ngaya kwakhe ngafika choose isound engisebenza ngayo ishange izipikha ezo6 na ikhala ibiza umphakathi wangakethu uhlangana ungikhuze ngendlela enomsindo kabuhlungu ngakhona ngayiphiwa umuntu waseGhana ifaka 12 mic ifaka 6 wama speakers including namahover kusho mawufana amahover ukugijima ngo10 ngayiphiwa for free. Lo mzalwane wathi thatha yosebenza wasethi itende yangiboleka ngenza imvuselelo ke ngalibuyisela emuva for free ngizangikhiphe luba. Now I understand ukuthi uNkulunkulu wavimba labazalwane banganginiki itende nesound because wayengeka ngiphi uNkulunkulu lo ngoba lo mzalwane wangitshela wathi ngiyakupha le sound angikuboleki kwangipha kanjalo ngaba nesound system. Ngadlula angithi yesu ukuthi yonke lento inohambo lwayo and I question uNkulunkulu ukuthi why ubhlungu obungako ngivumela ungizwise bona ngenzeni qhubeka ngasebenza ngaya phambili. Kwafika isikhathi la ukuze ngifike kwi platform ye YouTube ngafika kunodade abanye ucishe bayamkhumbula mhlambe manje nibukela lamanye ama platform owayekade eganile umfana ngomshado wakhe wayenentombi yakhe ayireservile ukuthi uzoshada nalo ebesebedla imali yalo nentombazana. So ngathola lolo daba lifika nomfana wala ngangiqashe khona kulomuzi engangihlala kuwo. Lo muzi engihlala kuwo umuzi wesithathu. Umuzi oqale engangihlala kuwo kwakukamzalwane.
umzalwane lo ngamkweleta for 4 months ngingakwazi ukumbhadala imali yerent, wangitshela wathi lalela la akukhona evestry la kuhlala khona befundisi noma emission la kukwami ngiyaqashisa ngama room njobe uyahluleka ukukhokha ngicela ungikhiphele impahla zakho uyibeke lapha emgwaqweni. I'm telling you iqiniso phambi kwaMoya Ngcwele, there was a day la ngangisangene khona ngingazi ukuthi namhlanje ngizolala laphi, impahla zami zizoba kuphi, ngayikhipha ngayibeka emgwaqweni. Istrade sakhona sinjengalesa la ekhaya, ngake ngayenzansi nestrade ngaya phezulu, ngizama ukuyibuza engqondweni ukuthi ubani ongangi-accommodate nalezi impahla noma eglist angithathele impahla. Kunomunye umfundisi wayomngani wami engamfonela ngamtshela ukuthi hey ngisenkingeni nje, wathi Ntanda thatha imithwalo yakho ubuyele ekhaya, uNkulunkulu uzo-understanda ukuthi uhluphekile. Ngima ngizange ngi-understand, ngathi uNkulunkulu ngimzwile ungithumela eGola ngibuyele emuva. Into engizoyenza ngizohlala epolice station, ngifuna nje umuntu ozoqoqa le impahla ayibeke kwakhe bese ngiyoyihlalela mina epolice station, ngeke ngibe nenkinga ngokuhlala epolice station. Ngempela ngingene komunye umuzi okuthiwa kwaZuma, ngafika ngamcela ubaba khona ukuthi ngicela ngibekele nazi impahla zami, wathi no ngikubekele impahla nawe uzohlala la ekhaya ngizokunika iroom, mhla waba nemali uyobe sewuyabhadara la ekhaya. Lo baba lo sonto 12 apostol lo accommodate emzini wakho, ngixoshe emzini womzalwane osindisiwe ngazo accommodatewa emzini womuntu wase 12 apostol. Kahlala kulo muzi ufuna ngifakaze ngoJesu owenza imangaliso, ngiyalamba ngihlala mahala ngirenti, ngikhuluma ngoJesu owenza imangaliso loza angazenzi kimi. Mina ngitshela labantu ukuthi uJesu uyisimangaliso wenza izinto ezinkulu lezi angazenzi kimi. It was a season engangidlula kuyo uNkulunkulu ayefuna ngimfunde kuyona. Ahlala ke kuleli khaya, so lo mzalwane lo mfana la ekhaya kwasezana lihle phathi mfundisa ulalele lo daba ngalala ngathi hawu lokhu akhuluma kuko kukuphi. Wasethi i-studio ngasikuphi kuphi, wasethi ngathi ngicela ngithole inamba zakhe, ngifuna ukuxoxa nalo sisi at least bekhona into engim-advise ngayo. Uyena owangethula kwi-studio sikaThabani ST Media, uyena owangithula khona. That was my first appearance yami kwi-media. Ngiyothula ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ungisize kanjani, ngihlangane kanjani nevangeli. Ukusonta ngijwayele kwabantu abasindisiwe, ngangiyochaza ukuthi ivangeli ngilithole kanjani. Ngiya lapho ngiyoxoxa ngemumva lami ngikilento le yabazalwana abangenza yona ngaleso sikhathi. uNkulunkulu eqala leyo nto ngikwi-process yokufuna ukuganwa, ngixakekile ngendaba yomgano. So ke ngiye ivele abazalwane bangifonela, ngiyakhumbula ukuthi ngangiphatha umfana wami umntana mina 22 years oqala wayeswela iselfone, wafika ngimunce yami wathi baba ngiyayithatha le phone ngizokushiyela uBhopopo lokho amabhathini, wena uzothi masunemali uthenga ifone. Uyabona ke moyithathelwe ingane vele bengekho for almost 9 years empilweni yakhe, mayeshoda ngento angikwazi ngisho ukunqaba, ngamnika ngaphatha uBhopopo. Abazali babethi kimi sifuna ukWhatsApp umfundisi utholakala kuphi, ngithi anginayo WhatsApp mina ngiyiphathela uBhopopo. Oqala umzalwane ngimkhohlwa kuze kube namhlanje, I will be happy mayingabona le episode. Oqala ongithengela ifoni kwaba abazalwane base ngizokukhumbula ibandla lakhona eliphethwe umpostoli ekuthiwa uBuyizulu. Bakhipha wathi ngicela kubazalwane, ngicela ninginikelele ama 200 awu5 ngifuna ukuthengela umfundisi ifoni. Abazalwane banikela 5000. Ngathengelwa ifoni yokuqala ngayiphatha kwaba iMobicel. Ngathi ngisaphethe leyo phone kwafona umzalwane wathi ngiyacela sidibane eWimpy kusasa, ngisengiyithengile ifoni uzoyithatha. Kwakuyesibili ifoni yami leyo. Ngathi ngiphethe leyo umzalwane wangifonela wathi ngicela sidibane eCheckers, ngifuna ukuthenga izinto bese ngikunikeza imali yokuyothenga ifoni. Kwakuyifoni esithathu. Leyo yokuqala ngayinikeza uma wami, lesibili ngayinika ingane yomshana wami, ngase ngisala nale. Ngaqala manje ukubona izinto ivuleka, abazalwane bangithumelela imali, banginikelela ngo2000 5000 abanye 7000 bangipha imali. Yila ngaqala khona ukunquma ukuthi ngiyaganwa, ngoba ngangithenga ngigana mangathiwa ngiyagana ubani umuntu ongahlala nomuntu ohluphekayo, wenjani lo muntu esifazana ongavuma ukugana umuntu oswele ngishona, oswele azaswele ngisho isawuti. So nganquma ukuthi ngiyagana. Into eyenzeka laba bazalwane, ngixoxa ngalabo bazalwane ababengibize ngoSathani, laba babethe ngiyisatanist. Omunye wabo wakhomenta wathi loyo mzalwane osetshenziswa uNkulunkulu umzalwane wethu.
ngisho laba ababethenga usathane ababethenga intshontshe imali yabazalwane bathi umzalwane wethu kwakubuzwana ke la social media lo mzalwane osetshenziswa uNkulunkulu owenza isimanga kangaka esejele owakuliphi ibandla kwakuphendulwana ke kwakungaphendule mina ukuthi umzalwane wethu laba abantu ababethi umzalwane yilaba ababethenga usathane ngisigebengu ngitshontshe imali emabandleni abo. Sadlula ke story kulokho uNkulunkulu lokho evula ke ngaze ngazofika nala kunina hambela ama social platform amaningi uNkulunkulu angenzela umusa ngangenalo ngisho ifridge endlini Nkosi yangilekelela ngaqala ukuba ne fridge ngiyakwazi ukukhala uphume enkonzweni ukukhala uzuginqike phansi uzubuhlungu ukuthi hayi ukuthi nje lento ila enhlizweni ubuhlungu bokuzwa uzondwa abantu othi ngiliyekile izwe ngifike kubazalwa nabantu ebengithi bazongigona bangiphathe njengengane yakwabo noma ngabe ngisehlule kangakanani ngizothwalwa yibona bangiphathe njengengane yakubo. There was a time la ngasuka khona la eGoli ngaye eDandi kumfundisi wami ngiyoyihlambulula because ngangibona isimo sami singahambi kahle ngayoyihlambulula kuyena. It's the day afika ngixoxela khona umfundisi omkhulu wangitshela ukuthi mina ngikaze ngisho ukuthi wena uyisigebengu mina kuzabazalwane kimi bangitshela ngawo ukuthi wenza ukuthi endaweni ethize kehlanhla amagama labo bazalwane ngiyawazi ukuthi ubani wayeshilo nobani wayeshilo inkosi yangilekelela ngathi ngiyoshumayela eCape Town abazalwane bangipha 40,000 ngabuya nayo injalo leyo mali ngaya kumfundisi omkhulu ngathi baba bengicela ukuthi baba ngiqoqele bonke abantu engibakweletayo nansi imali enginayo ngicela ukubakhokhela ngicela amagama abo kuze ngibafakele imali yabo bonke engabathathela imali bazalwane eCape Town bangiphe 40,000 wanqaba wathi mayinqaba wathi hayi suka la yikho lento yakho ishoyo wena ufuna amagama abantu ngoba kwenze ngithi cha ngifuna ubakhokhela imali yabo yayiloko ikhulunywa ke lento ukuthi ngathatha imali ingaphili noma ngisemhlanje uyibona ukuthi yakhulunywa ngesikhathi uNkulunkulu eseqala ukusebenza angithi nje sengidumile ngisho kanjalo kungcono sengivela ku social media abazali sebesebenza bengifonela bengibiza lapha nalapha ngaqala ukuzwa into ebuhlungu lapha emhlanganweni bengithi mangifika ngayinqumela ngifuna uqambela abazali ngayinqumela ukuthi khona abazali abalala emibhedeni khona abazali abalala ezipontshini imibhedi yakhokhela u200 but ezipontshini usiqasha nje u30 isipontshi uhambe uyolala kusona maso 50 ngangijwayele ukuthi ke ngibe nesiqiniseko sokuthi no50 ngithola isipontshi leso ngiyolala kunehholo elikhulu akulalwa khona abazali bangitshela ngalolo bathi mfundisi akudeserve ukuyala lesipontshini umuntu omkhulu kangaka obizwa uNkulunkulu so ukhokhela umbhedi bawubhadara ngikhona umbhedi engizolala ko ngathi no ngeke ngilala embhedeni nginezivumelwano noNkulunkulu ngizolala lapha esipontshini ngeke nguthatha umbhedi bangincenga kwahlalwa ngancengwa ukuthi angizolala embhedeni njengamanje ngiyakudeserve ukulala eroomini nalabazalwane labade ngiusathane kubona ekuqaleni bengakudeserve bengikwazi ukuyolala lesipontshini ngilingana nalabo abazalwane njengamanje ngoba uNkulunkulu wenza lento ayenzayo sengumuntu ongakwazi ukuphila la. There was a day la yathi mayiphumi ukwathi inkonzo mayizongena kwanizulu sakitsheliswa omunye umzalwane la emotweni yakhe ngayincoma ngathi uthenga imoto enhle umzalwane wangitshela wathi phela ngiyasebenza mina ngiyasebenza so it was a reply ukuthi angeke ngibe nayo imoto ngoba ngisebenza mina anginayo ngoba ngisebenza sithatha usibeke enkonzweni omunye umfundisi engengimusho wakithi sasigibele naye wayengenayo imoto okwathi mase sibuye siphinde sigibela kule moto wanqaba emnyango imoto imile ukuthi ethozani ngizogibela wathi hayi mina ngizohamba ngathi emfundisi samsogibela emotweni wathi hayi ngizothi hey samsogibela emotweni wena wathi ngathi hey samsogibela emotweni ufuna ukugejwa izulu ngendaba nje emoto ulinyazwe indaba yemoto ukuthi utheni umzalwane sigibele emotweni sagibela futhi inhle imoto yomzalwane afuka sibeke eminyango sakhululeka sengithi kuyana sesizobabili wena uzomgeja uNkulunkulu ngoba uthi ukuthelela into eshoyo lo mzalwane kimi ukuthi uthe vele yena uyasebenza yike ethengele emoto kukuphi okwrong vele uyasebenza uyithenge ngoba esebenza kukuphi yini into errong noma ngabe besiqhoshela kodwa iqiniso vele uyasebenza ngathi usolahlekelwa uNkulunkulu wena ngento engekho usuthi ukutheliswe ilento saqhubeka sakhonza Fundisa ngiyazi asawubize ngejeni yakho part 1 okay sizoqhubeka uzushada ke manje ubona umuntu uzomshada uzofika ukushada ama challenges emshadweni kuze kuyophela but ngicela ukuthi ke ngesimo sesikhathi sanamhlanje sivale khona la sibizo part 1 ijeni yakho kaBabuntana. Ngiyabonga kakhulu mama umfundisi siyabonga kakhulu usazobuya mfowethu ngoba eyakhe iphatha ayikangeni okay yes. No asivaleliso kwamanje mama sizonibona futhi ngokuzawuma niboy siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu James are we out